North Korea hi het sama bangwa cho agamu hi isolated ti cho gamdang dang ho to jong kichut mat tu na ki het mat tu na a hi lo le mi dang ho banga loi le gola samta ki pol pi thei lo gam khat a hi wen agam sung thanei tu le agam sung vai hom hi Kim Jong Un kho hi jing a hi a hin la tu tha a thu su ki mu dan ho le thilum dan ho amu do dan dung zuin hi chi Kim Jong Un vai hom na asung lama kho ama sanga thanei zo le thunei zo Kim Jong Un athu thu anun sa khat hidingin miching mithim hoin agin modan ho jong chu aseu na hi chi asung lama vai hom hidinga agin mo chu koi madang hilowin North Korea gam sunga numei hola a athanei pen Kim Yo Jong kitinu hi ama hi North Korea ki galpi gam mi hon akichat keu se ohilawa North Korea gam sung lamkai lin ta hon jong aza bol ma jeng khat che hi ama hin agam sung government lam avet kola zapi anga agam government vet loma om na theidinga jong mo po na aneya agam mi pi hon information amu theidiu le aza theidiu dol ho jong ama thusa anangena ki piji a hi mi abang chan ama hi North Korea lamkai di ta mong a hi lo le North Korea gam sung vai hin hom ding hung hi te ding a hi ti in a seven ama hi koi madang jong hi chom di lo to North Korea gam vai pu Kim Jong Un so pinu mama hikida hi ahi le abang chan asu pipa Kim Jong Un ji a hi to adin mun chan kho atu thu bo hi tia jong agela asei mai thewa hin ahin la hi chi chu di kit lawa hi aji chu achi sa kum izan ham sung ho chu North Korea gam sung vai hom te in sunga apan munu im ho hi ha ta anaki khel hi in ahin la Kim Yo Jong pan mun wang hi ai tin ai ki khel pun anim su chom pun hi to adin mun khu ivena hi le North Korea hi dictatorship hi talawa hierarchy dan deu khanin akilang tain Kim Jong Un khu zapi le vanoi mi het na agam vai pu a hi veti ki het na panga aso pinu Kim Yo Jong hin asung lama imazo si athu a anun sa danin akilang ta na hi Kim Yo Jong hi agam vai pu alin pen hi jong le athanei na anasat dan hi mi ho gel chan sanga chungnung pen ading zoin a hi aji chu Kim te family hi le Korea Workers Party ho hi alhang pia pasal vai hom nangen nuya anomo hi 2014 kumchun Kim Yo Jong cho Deputy Department Director of the Propagandas le Agitation Departments of the Workers Party of Korea kiti na panmun lin senior position anakipin chuti chun North Korea gamsunga propaganda le censoring information ho chingtup le in anapangin ahi 2021 kumchun State Affairs Commissioner members in ahung pangkenin hichi North Korea dinga a governing body hikina a member si chu mi somna thumbe chila ajong chu ama bo chunumai hikina hi North Korea official communication jo si tabang hi Kim Yo Jong hin a control kira South Korea le United States chunga jong hi compound na sata ta hi anamanjing noisi ta an housing ai Kim Yo Jong hi apolama mi mudinga minasata mi khota aba wangin ain sungu thusim ho ihin vera hi le mi phata mi lunglin ta khat a hi ti jong hi mu the a hi het na lama jong asang pen a hi theina dingin Switzerland capital Bern Hopi in first class university in lekha ga simkinin Kim Yo Jong le Kim Jong Un te ni ucha hi 1996 kuma cho lekha simdinga hi Switzerland galung hona hin chuti chun 2011 chan ge Switzerland in anaum honin hi amani chu koiham ti mi hon a he to theina lo diu ti in fake passport le false identity ekipion amin hon chu pachun le pek mi yang ti in anasa piu na hi hiwa hin lunglut ta kit khat cha hi le Kim Jong Un hin passport fake adang kha jong hi anei kinin hi chi pa wang hi Brazil mia ke kwaya amin chu Joseph pek kitikida hi hi tabang banga hi North Korea gam anawai hom masa apa Kim Jong Il jong fake passport anamana analam thale zia hi a passport te ni chu pregu a Brazilian embassy muna 1990s laya cho issue anaki bol pi hi
Kim Yo Jong le Kim Jong Un chu Switzerland a om lai hona chun virtually in koiman a he hon pun hi chi chu amani dingin thil phata asu do kinin hi a hi le amani tilawin sopi mi ni adang jong hi anei kinon amani wang chu Kim Jong Un te ni bang chun kisel thim ta in aum thim thei hon pun 2000 kum la vela chun asopi pa hon Kim Jong Nam chu North Korea gam vai hom din min anayelun ahin la aman wang agam vai hom ahung hi jing ding chu ata san pun alungin thanup na jong anei puhin North Korea economy chu honlit bedding economy freedom pi ding ti in anayelen hi 2001 kumchun Tokyo Narita airport a fake Dominican passport mga ain kote to Tokyo Disneyland visit dinga ga China in maddo in announcement hi Japan authorities hon ahin het do pharawin Kim Yong Nam chu anamanun chuti chun China lamin ahin le thot do tawen hi hi chi thil su chun North Korea gam vai hom na chu na sata asu mol pho hi tain aji chu North Korea gam mi mai jong hello North Korea gam vai pute in sung mi khanen hitia fake document mga gamdang analut gut na akimat do jing chu I chan hama hi min siphaw a hitan a hi hi chi thil su zo nung chun Kim Jong Nam chu vetin akikoin a China theiding a pha na theiding akisim pin alhang pia China Macau Singapore chule Malaysia hi chi ho gam ki ka la ho bo hin awa ale theita na hi 2017 kumchun Malaysia Kuala Lumpur International Airport na North Korea agent hoin ama chu anathat kit tawen hi hi chi Kim Jong Nam ki thana video hi na vet nai lowa hi le hi chi achunga ai botona kho kan koi ding a hin na na vet theo hi a hi le hi chi North Korea gam lam kai ho thu sa a Kim Jong Nam ki thana hi thil dang hilawin ama ho ki ka ki to lo na le Kim Jong Nam in North Korea vai hom na asu min si ji hi ti in asen hi Wall Street Journal ho saidanin Kim Jong Nam hi North Korea gam sung thugu ho lado dinga CIA ho to kizob hi ti in jong asen hi a hi le aso pi hon pasal khat pa Kim Jong Un chu kitipa jong chu 2006 kumchun boina khat a hin to kinin Germany a Eric Clapton concert azaw na khan a hin manin anaum kinin hi Chakuna kum nga zo 2011 kumchun Eric Clapton concert mama in mu in anaum kinin ahin chichunga hin wang Singapore sung ahitain abanin 2015 kumchun London a Eric Clapton concert mama khanin anazaw kinin ama hi music lam thanu mama jing political lam thu imachading tilo khat ahin tuhin North Korea gam music lama panmun lin ta khat atu tai ti in agisen hi chutia chu asopi pasal mini ta chu agam lam kai na lam ding imacha lunglut na nei lo anahi hon akunin 2011 kuma apa o Kim Jong Il athi zawa chu achapa athum channa Kim Jong Un hi North Korea gam lam kaya hungpang do a hi hichi apa thini paret abol na wachun agam se pai lam kai lin ta ta general so kom cha chun nunga khang dong chakhat koiman anamu kha be lo kha jong hi anadin chu ahung kimudo opan ne Kim Jong Un agam vai po ahung panna kumma sapen pa akona chon hichi numenu hi public events za chom ho in ahung kimuto tawin all in Workers Party of Korea ho la chun ahung khangle ne hi hichilaya chon ama chu koiham ti koiman anhenai powin 2014 kumachun agam state media in jong official ta in Kim Yo Jong chu ahin min pha pan be mo hi chutia chu aso pipa dammo akizen ka sunga chu Workers Party of Korea a Propaganda and Agitation Department a Deputy Department Director adinga appoint anabolo hi in chuti chun mi he theita khat ahung hido pai ne hi heji kummama chun North Korea in US President Barack Obama le South Korea President Park Geun-hye chungin gina statement khat hi ahin piun aji chu echi tot na comedy film The Interview kitipian chu amaho North Korea te insult ki bol na hi tia hi ala ova gal na dei ji wa na bolo hi tia jong hi ana sei lewo hi chuti chun hi chi film chu mun chom choma akithe thang be na loading ti in Sony Pictures ho chungin cyber attack ana bolun a hi le chi zo nung chun North Korea in international internet connection lamin boina sangta ana tu kinun amaho cyber attack chu le thu na hi ana bol kirwa hi hechitil su zo chun North Korea le
hlumlam gam ho ki ka in tension I chan ham a hin sim do ben chu chi kum mama achun hi chi Kim Yo Jong hi North Korea gam sung political lam kai lin ta khat in a hin tung do kit taw en hi chuti chun kum phabep zo nongin hi chi akibui naw ho zo se chu Kim Yo Jong pan la na zalin su hlamin ahung thei kit ta en hi hi chi chu 2018 kuma South Korea Winter Olympic muna anasu thingo hin hi chilaya South Korea president anahi Moon Jae-in chun North Korea to ki ho theina ding lampi anangai tuin chuti chun Kim Jong Un in jong North Korea na kona gamlam kailin ta da ho chu hi chi Winter Olympic opening ceremony ading chun ana solin chuti chun North Korea le South Korea a konin athletics ho chun aki go hom naw flag khat mangin ki zot na ana nei ne hi North Korea kona delegate lam kai ho Seoul khopi honglung ho la chun Kim Yo Jong Jong hi anazawen ama chu mit wedding in thunei ta le serious ta in akilang nain ahin la amai so nui hiu chun mi holung ala hle kidin Vietnam le kichat akop lewon hi heche Winter Olympic opening ceremony kin azawa VIP section lama US Vice President Mike Pence nunga atau kit na hoji ta jong chun mi holung analama ma jeng hi ahile Kim Yo Jong chu South Korea President Official Residence Blue House kitina chun President Moon Jae-in to akimutu honen hiche akona chun Kim Yo Jong chu het thein ahung do di set kiren hi Kim Jong Un in aso pinu hi Seoul khopi South Korea gamlam kai ho amun ta ga kimu pidinga hi anasol hi in hiche athil bol hon hi South Korea le North Korea ki ka kichamna ding hi le akilom hle ne hi ahin chi zo nong chun April ha chun Kim Jong Un le Moon Jae-in jong agam giu demilitarized zone kitina panmun zom munin anakimutu kin honin chu chun ani ni honin hichi panmun zone declaration kiti chu sign anabol honin hi hichi kinop to na chu thildang hilawa amani gam ki ka a chu alanga ki gal na le agua ki bulu to na ti ho su manga su hiding North Korea in jong a nuclear project asu hiding tia hi kinop to na hi chuti chun North Korea le South Korea ading in joint office khat jong hi asawn hichimuna chu agam sungu thu poimo ki ho na ding om ting ho le embassy in pi ho banga kho anaman jiu a hi chuchi kumma ma June thla chun Donald Trump le Kim Jong Un te ni hi Singaporean anakimutu kin hanin United States le North Korea ki ka akhang thu sima dinga kimutu na ki ho khom na event khat anasim do hanin hi heche kimutu na han aji jong chu North Korea in a nuclear project asu hiding ti thu ma hi kinin heche meeting a jong chun Kim Yo Jong Jong chu azaw kinin hi hichi thu ke hona Kim Jong Un so pinu ahong zaw na hi North Korea political idea za chombe khara hi ti in jong asei kinu na hi 2019 kum chun Donald Trump le Kim Jong Un hi ni veizen anakimutu kin hanin chika la chun vanoi gamjo sin North Korea le South Korea ki ka ki chamna ding hung te nan te tia hi anakine lai taun North Korea te hin missile tha somni lam hi test anabolun vanoi pumpi anga nuclear kanai veti het sa ana in anabolun hi chuchi kum mama October tha chun Kim Jong Un chu sakol kang khat chungin atawin pek tu kiti mol bu hi nagama chun anachi na hi hechimun hi China to akigam gin nalam kai a hetain heche mol vum chu amho Kim In Sung het jingna Kim dynasty symbol dana alaw a hi aji chu agam dictatora ke vai hom na anapodo Kim Il Sung chu heche mol vum lama hi anaping a hi tia a he no hi chuta le North Korea gam anavai hom lam kai masa Kim Jong Il jong chu hichi mol vum lam in nyau cha kebin sung khana hi anaping a hi ti in asayo ne hi ahin la ata chu hichi Kim Jong Il hi Soviet military base khat sunga hi Yuri Irchinovich Kim kiti min puwa hi anapinga hi chumuna Kim Jong Un sakol manga aga khol jin na chu thildang ji hilawin North Korea in missile test a bol ho celebrate bol na ding le aso pinu panmun su sang be na dinga anabol hi in chuchi a khol jin a jong chun aso pinu mama jong chun ahin hlon pi kina hi chuta le report abanga ki mudanin Kim Jong Un hin lungchang na anei a hi je a hi itiham khana hetman lawa ama hi ahung mo thi kha jinga a hi le agam sung chu ami het saw aza bolawa angai sang mama saw Kim Yo Jong hin aso pipa panmun a khel jing theina dinga hi a bol kino hi tin jong a ke se ne hi
inzo lang ahin seo North Korea le South Korea ki ka ki ho mat na ding mun tia Inter Korean Alliation Office anaki sa jong chu akao ahong ki tu mo deu kit phanon 2020 kumchun bom mangin anasu sikit tawan hi chi jong chu Kim Jong Un so pinu Kim Yo Jong thusa ana anaki bola hin chu ti lo in jong South Korea President Moon Jae-in chunga paw ngei lo ta in nuisi ta in anako in United States te gan chakiwa a hi ti ho pawin jong ana seiji in hi 2020 kumchun South Korea in North Korea te hi ni le cha lam chule economy lam asim phat pi wa amahon jong hi chi a nuclear galman chao asim na ho chu asu hai diwin offer anabol kinun hi hinla North Korea in wang amun amunin athil offer chu anasan pi da jing tawen Kim Yo Jong in hi chi thua don bunna anapi cha hele koiman achanding awang ni thei kam khat ham to akile ding ham anati na hi hiti chun Kim Yo Jong hin bol thenin a hi chet khon thu seila sa ana bolin North Korea gam hin suboya hin dal aum khale nuclear galman cha to ki thua ki doding a hi ti in gi na jong ana simin a hi Korea gam te ni ki ka boina chun phatlam manota sangin ahung kho se che go tain adia North Korea nuclear galman cha neile asepai ahin su pung bebe na chun South Korea se hilawa gamdang dang hojong ahin su khapatain adia Korean Peninsula region ading in security lam asef zo tapoya ti wen hi chuti chun amho gam ni ki ka chun ki boina ana jingin hichi aki boina ho zo si achun North Korea gam lam kai Kim Jong Un khelin aso pinu Kim Yo Jong chun imazo sein mo po na anala jingin hi ahin Kim Jong Un in jong achanu khan aneya amuna ahung kila aji dan ho jong chu inamu te diwahin ama hin apa din mun ahin khel jong bailam kina hi jong le ama hi khangdong cha hin ala hi in ahin tua kona zapi anga ahung kila jing na ho hin khununga agam lam kai ahi na theidinga akisin sa naw ahi dem tin jong ginmo aumin hi ahi le tun teka khanin Kim Jong Un hi phungmo thi jing ta hen lang hi le agam lam kai ding le amo puding hi ano badaw ki banga Kim Yo Jong hi ite ding tina hi aji chu ama hi North Korea gam sunga dinga numei thunei le thanei pen ahi tain ama hung min chi do na hin North Korea gam sung hi ichan hama nasata ahin khialam dang be di ham ti jong hi gin chan oma hi abana North Korea gam hin vai puding hi hen ai piding che heta jong le Kim Yo Jong min than na hi ahung kya he che in athil bol anato do ho zo si jong phata evena hi le aso pipa Kim Jong Un sanga hi hung danger zoding ham ti jong hi ngaidan khat che hi ahi le ehon iti igelvem hi chi Kim Yo Jong hi North Korea gam lam kai Kim Jong Un sangin hung na sajon te tia igelvem ilunggelo comment section a hin share theu he tunia ding in chan chui sautin video kina ki muke ding in abonon stay safe and stay blessed.